Et là, nous sommes allés de Muhanga. Nous sommes dans l'embuscade de Wazalendo avec les M23. Voilà comment les élèves sont endormis à cause de la terreur. Vraiment, c'est un peu compliqué. La situation est un peu compliquée. Misuri n'urwaye mu kanwa ndanze n'igihe muzana agasahani mwari ko mushyiraho nta mwanya mfite zana akarani ko twe turi guca reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira igicamunsi abakunzi ba Inkubi Media ndetse na Inkubi Official TV mbibutsa yuko twamaze kwimukira ku Isaha Media. Iyo video mutangiye mubona ni muri Ruwiro nk'uko mwatangiye mubibona, aha ni mu kigo cy'ishuri harimo harabera imirwano ikomeye hano muri Kabare bugufi na Katana. Ingabo za FARDC na Wazalendo bafatanyije barimo barahangana n'inyeshyamba za M23, ariko kandi ndaza kugaruka ku yandi makuru akomeye. Aha ni mu Minembwe. Muri Minembwe ahari umutima w'inyeshyamba zatwirwaneho hamaze gusenyuka, FARDC yamaze kwashyikira mu biganza byaho. Ndaje mbabwira iby'iyi nkuru n'ahariho. Ndaza kuva ahangaha nderekeza muri raporo yakozwe ku nyeshyamba za M23, aho bigaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka muri aya mezi anarangiye nibura zimaze gutakaza abarwanyi bagera ku 2500. Bagiye hehe? Turaza kubirebera hamwe. Ndaza kugaruka kuri perezida ku wahoze ari perezida Joseph Kabila wamaze gutangaza yuko ngagiye kuregera ibihano yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragara nk'aho agiye kurega CIA na NSA. Ariko hafi aho akitangaza ibyo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu muvugizi wayo uyu ngo ni Tommy Pigot, hari amakuru yashyize hanze agaragaza ko nyuma yo kuba yafatiwe ibihano bigendanye n'ubukungu na blockage y'amafaranga ikaba yafunzwe, ikigiye gukurikizwaho ahubwo ari ukumushyira ku rutonde rw'umutuku, uyu mugabo agashyirwaho Interpol noneho ikamuhigisha uruhindu. Ibintu birimo biragenda bizamba kandi biri gufata irange. Muhagarare hamwe muraje murebe byinshi. Iyi ni Inkubi Media ndetse na Inkubi Official TV. Reka mbasabe kugira ngo duhurire ku Isaha Media turebere hamwe amakuru arambuye. Ndaza kugaruka kandi muri teritwari ya Kabare ahazwi nk'Iremera, ahamaze gusahurwa nibura ibintu bya visi ahamaze gusahurwa imitungo ya visi perezida. Ni perezida w'inteko nshinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nibura hakabarwa yuko inyeshyamba za M23 mu byo zatwaye harimo toni 90 z'icyayi ndetse n'imashini z'uruganda, amamodoka, ingurube, moto, inka, inkoko, byose turabirebera hamwe muri video yashyizwe ahagaragara. Reka mbasabe kugira ngo rero duhurire ku Isaha Media, ibyinshi biri muri aya makuru ndetse n'andi tutabashije kugarukaho tubirebere hamwe tubivuye imuzi n'imuzingo.